Dobar dan, dragi moji, februar je, subota je, ne znam koji je sad, 5. 6. Evo kako izgleda Beograd, negde oko 7 stepeni Celzijusovih, kao neka blaga izmaglica. Ja vidim bolje nego što ćete vi vidjeti na snimku, ali kao neka blaga izmaglica. Evo ako snimimo onako most, evo vidite onaj most preko kojeg prelaze vozovi, sav je sivkasto, onako stoji neka izmaglica. Ovo, ako se neko pita šta je, služi za odlaganje kartona. Evo malo da uvatimo ovu zgradu, socijalistički brutalizam. Svaka ima na vrhu neku reklamu. Ovdje se inače pored Sava centra. Evo još malo ovih betonskih zgrada s Novog Beograda. Ali su izmaglice, loše se vide. Ja se nadam i po ostatku Srbije i gradova da se gradi i pravi nešto. Glupo bi bilo samo ovdje da se toliko gradi, stvarno nije u redu. Evo još malo saobraćaja, ja idem u Stepenice i dalje recimo ovdje na ovoj stanici može da se hvataju, mislim da bukvalno svaki prevoz koji staje ovdje na ovoj autobuskoj stanici ide na glavnu autobusku stanicu koja je sad na Novom Beogradu. Evo ovaj baba i deda, jebi ga, nisu htjeli da idu ispod, nego su ovako prešli ulicu. Sad nema saobraćaja, ali i nose torbe, znači idu na autobusku stanicu. Jebi ga, sad je autobuska stanica izmeštena skroz na Novi Beograd. Ne znam kako je onima koji se vrate kasno u 10 uveče, 11 uveče. Taksija nekog ima, ali gradskog prevoza, koliko se ja razumem, jako slabo. Evo vidite, ove zgrade su sve malo onako sive u izmaglici. Neka je blaga magla, ali još je rano, još je oko... Sad je već 10 sati, mislim nije rano, ali eto, još se nije podigla temperatura. Ništa, evo ga prevoz, pa ja idem dalje. Pozdrav.